Baishapako Arabea Muñez Sepenendi de Efesios capítulo 1, 15 wibe 19 pebe hapeisha he iñanderueteñe. Upe varishea hendugu ibe peyerovia pona ha Jesucristo rehe. Hape haijujañe te hape opaite Jesucristo rehe guabape. Se Pablo da poiri agradece hangua se mandu abo pendereje señembo epe. Añanderuete peteco yaya y payara añande yara Jesucristo ruto me epe me pe espíritu rejegua arandu ha tohe saucape me peicua pona vejangua pe jovo y supe ha tohe sapepe de apuresa peicua hanguamba epa y sepe esperanza me peguerecoba ha pendere noiwi Pesa kwa pona hangwa pe yo poitu y seite baja yombo sako iba Jesucristo reheguaba penguana. Hape pe kwa hangwa abeiñan de ruetepo akande tu y seite iba. Omba apojañan de yayerovia recobepe. Ñane mombarete hañane mokere ube hangwa yahabo. Apóstol San Pablo abe ñaneje combo e Jesucristo reheguabare. Hapeisha yaikwa oinha hese guava ha oinha be hese guava ha umi Jesucristo rehe guava hina umi oyerovia ponaba añete hape ese ha hei haisha ape umi ojai juba hapisha añete hape umi vare Pablo imandu aiñembo epe ñanderuete ojo basa hangwai supecuera hatobepe Espíritu Santo he iba iñarandupe tohe saucape me peicua apona ve hangwape jobo y supe peicua apona ve hangwape jobo y supe hapeba severo wana pe nayaguereco paiva dayaikua pai dayaikua aponai ñande yara Jesucristo pe ñandeje se guabaja yarecoba pe esperanza pe yo poin de tu seiteba iba pe versículo 18 pe ajeta bemba oñe mi ñandeje wi da yaikua ponai wi ñande yara Jesucristo pe seriwi serindu paisa tamora anga wi be ñañe moi pe te ape yaikua pona be hangwa ñande yara Jesucristo pe y katu hangwa isa pe ñande yerovia imbaretebe allá esauka ñande Jesucristo reheguaba ha taupeisa.